Arimi ba mbere South na mbere North ni bagunikite na kigina kuma kiri banki ya Kimanthiguru cha kurungamira thara ira batonyire nyuma ya ngigi kuria imera bia warimi bande thiantereji kinya niberigirite kinya bo kugunikana nyakimbere yao ikura kiaria governor county Embu augite bakagwatanira rwangi rwa nyama janthiguru ne niru Kenya Meat Commission kenda arimi bantereu bagura irwa nyama ritamwaniki na reportija. Bangi nene ya nthi ni tethetie arimi akuma miena ngurani ya mbere therero na mbere iguru na mbia cia kugura mburi na ng'ombe iria matere vuva ya icigo ino kugumirwa ni ngige miaka 3 mithiru na vuva ucio magumirwa ni iura rinene ni undu wa wagi wa mbura ya kwigana. Kuvitukirira gavana wa kaunti ya Embu ni we Cecily Mbarire, mbia ino ni gutethia arimi aya gucokereria urimi wao wa maviu makiria riu mbura iraura na uguo mari na irio mbiganu cia kurithia. Turabesa na besa number 1 cia gwika kindu gitagwa na kithungu restocking, na turaroria varia arimi makinyirwe ni ngigeriria cia ukite enge au matigiro band viva soku muno koguo through World Bank project ya mbiriria ya gwika kindu gitagwa locust control ya ku make sure ni twatethia arimi aria ma affectirwe na koguo munde turavesa na cheki cia milioni 6 kwe farmer groups iria cie wondire icio mavote kugura mburi aria mburi cia urire nundu wa kiangazi giki kirathirire na mavote kwambiriria utoro wao ringi. Mwenari wingi bangi ino nene ya nthi ni vesanite irio cia kuongerera vinya wa maviu ma arimi aya niguo ivote kwagirithia miri yacio na mavote guciendia mangienda na nitukumava irio supplements cia ng'ombe na mburi cia milioni 9 pamwe noguo nitukuvesa na mbesa kwi farmer producer organizations kana cooperatives cia kumatethia kuthii kuongerera membership, make recruitment and make capacity building ya cooperatives yao. Guku gavana Mbarire akiuga ni ukoro akiaraniria na ruvonge rwa Kenya Meat Commission niguo maguragire arimi maviu mao riria kwagia na unyiviriru wa mbura na uguo unyiviriru wa kuria makurithia. Mburi na ng'ombe iria cia kuire especially mwena wa mbere North mbere South tutirenda uguo ringi ni tukwaria na Kenya Meat Commission nigetha mambiririe gutuguragira ng'ombe na mburi na makavota gukorwa especially ria kwina ukame ni maragura itagwa off take nigetha tutigate mburi cietu na ng'ombe cietu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.